dan svima. Nalazimo se u tvrtci Trea Trade iz Rijeke, distributeru tvrtke Lincoln Electric i nekih ostalih svjetskih kompanija iz područja zavarivanja. Danas ćemo predstaviti i pokazati jedan izvor struje od Bestera, koji je isto tako tvrtka u vlasništvu Lincoln Electrica. Izvor struje koji ćemo danas prezentirati biti će Bester 190C multiprocesni, koji može raditi postupke zavarivanja MIG-MAG, može raditi postupke za RL i tik postupak zavarivanja sa takozvanim kresanjem ili dodirnim lukom. Pokazat ćemo isto tako u kasnijem dijelu, pokazat ćemo i zavarivanje praškom punjenom žicom bez zaštite plina na konstrukcionim čelicima. Pokazat ćemo praškom punjenom žicom zavarivanje bez zaštite plina na inox, nehrđujućim čelicima i različite kombinacije, isto tako lift tip postupka zavarivanja. Intermitencija ovog izvora struje je 115 ampera i 24 volta na 60% intermitencije. Napon, priključni napon je 220 volti na utičnici od 16 ampera. Može se isto tako priključavati na motor generator, dizel agregat, u potrebi za nekakve vanjske otvorene radove gdje se radi o nekakvim sitnim intervencijama. I tu je, kod njega je dvogodišnje jamstvo osigurano od tvrtke Trea Trade iz Rijeke, gdje vi možete ovaj izvor struje prije probati u svim mogućim kombinacijama prije nego što se odlučite na nekakvu kupovinu. Svi rezervni dijelovi i sve se može naći kod nas i u našem ovlaštenom servisu koji može sve u slučaju nekog kvara to sve skupa i popraviti. Malo ću vam pokazati ovu kutiju koju ćemo kasnije otvoriti. Možemo raditi u CO2 i mješavini plinova, MIG-MAG postupak zavarivanja sa žicama 0,6 do 1,0 mm. Maksimalni kolut koji može primiti ovaj izvor struje je 5 kg mase. Praškom punjena žica bez zaštite plina NR211 MP. Radit ćemo sa njom sa 0,9 mm promjena. Rutilne elektrode s kojima ćemo zavarivati biti će promjena 2,5, 3 i 4 mm, tako da možete vidjeti mogućnost kako taj izvor struje radi i u zavarivanju. Masa ovog kompletnog izvora struje je 16,5 kg zajedno sa žicom, inače izvor struje invertorske izvedbe. Izvadili smo ga van. U kutiji imamo još isto tako i kabel mase od 3 metra. Imamo kabel priključak za 220 volti i može raditi na osiguraču, minimalno mora biti 16 ampera. Sa stražnje strane tog izvora struje je vidi se točno kakva je intermitencija tog izvora struje. Imamo i radno uputstvo ovdje, na 5-6 jezika, kompletno radno uputstvo gdje se može vidjeti svim detaljima. Tu se nalazi jedna kontaktna provodnica od 0,6 mm. Tu se nalazi ovdje. U unutrašnjoj strani izvora struje smješten je gorionak za zavarivanje. Tu. I crijevo za konekciju plina. Ovo su
kotači za dovod žice i ovo je znači dio gdje se dodaje 5 kilski ili 1 kilogramski mase kola. I ovdje se nalaze isto tako kotači i šelnice za mig-mag postupak zavarivanja od 0,6 i 0,8 mm koje može primiti žicu. Može raditi sa žicom 1,0, ali to je već na granici izdržljivosti tog izvora struje. Za prahom punjenu žicu, znači treba kotačiće žice treba znači naručiti novo. Sa unutrašnje strane izvora struje, na ovoj ovdje uređeni, može se pogledati točno znači gdje je pokazana debljina lima o 1,6, 3 mm, 4 mm i 5 mm i ovdje su parametri preporučeni dani za 100% zaštitni plin CO2 i ovdje je za mješavinu plina 80% argona i 20% CO2. Isto tako su dani neki orijentacioni parametri, tako da ljudi koji kod kuće s time rade i u praksi i u proizvodnji imaju čim manje problema oko namještanja žice i namještanje parametara glede edukacije pojedinih zavarivača ili ljudi u postupcima zavarivanja. Kod mig-mag postupka zavarivanja radi se na DC plusu, znači tu možemo mijenjati, znači DC plus može biti komandni gorionik, a kod praškom punjene žice bez zaštite plina mijenja se polaritet i onda je gorionik na minus polu, pa se stavlja, ovaj se tu vijak izvrne i stavlja se na DC minus. Sa stražnje strane izvora struje je priključak za crijevo za plin koje se dodaje da bi se moglo odavdje spojiti kasnije na znači boce i koristiti se zaštitni plin. Evo sad ćemo prezentirati na Besteru 190, prezentirat ćemo TIG postupak zavarivanje, lift TIG, znači sa kresanjem ili dodirom, gdje na gorioniku imamo jedan ventil za plin, crijevo je spojeno sa stražnje, ide direktno na bocu čistog argona, evo ga, to je tu. Evo sad zavarujemo TIG postupkom zavarivanja Inox 316L, 2 mm debljina materijala sa dodatkom žice. Zaštitni plin je čisti argon. Parametri zavarivanja znači su 72 ampera, napon 9,2 volta. Žica 316L, promjer 1,6. Sad ćemo pogledati kako je ispalo. Evo ga, ok. Sada ćemo zavarivati stainless steel inox, nehrđujući materijal, 4 mm debljinu stjenke sa istim izvorom struje. Evo ga, sad zavarujemo znači 4 mm inox, parametri zavarivanja 135 ampera, 10,5 volti. Evo izgled zavara. Krenut ćemo sad sa zavarivanjem mig-magu sa 2 zaštitna plina. Jedan zaštitni plin je argon, mješavina argona i CO2. To je ova prva boca, Ferroline, proizvođača Messera, 200 bara, 10 kg. I druga boca je čisti ugljični dioksid CO2. Koristimo regulatore štednje plina, tako da kod svakog starta i prekida električnog luka ne gubimo plin da ne odlazi u atmosferu. Izvor struje je spojen na čisti ugljični dioksid CO2 i sada ćemo krenuti zavarivati debljina lima 2,5 mm i krećemo zavarivanje sa čistim
CO2. Evo ga, evo te kako je lijepo ispalo, CO2. Okay. Sada smo promijenili zaštitni plin. Zaštitni plin, cijev je spojena na mješavinu plina, argon CO2, 82% argona, 18% CO2 i sada krećemo zavarivanje. Sad ćemo vidjeti kako je ispao taj zavar. Evo vidite koja razlika je kod zavarivanja u mješavini, ovaj dio, ovo je CO2, vidite da je tu puno ljepše složen zavar i ima znatnije manje prskotina i ljepše zavar. Ali to opet korisnik koji s time radi, on treba izabrati koji bi plin bio podesniji za aplikaciju koju radi, ali uvijek se preporuča mješavina plina. Evo sad uzimamo pločicu od 5 mm debljine stjenke i napravit ćemo kutni položeni zavar. Sad idemo zavarivati, znači položeni spoj, kutno zavarivanje mješavinom plina, argon CO2 8218. Promjer žice 0,8 mm. Evo ga, ok. Evo ga, sad idemo s druge strane, malo smo povećali parametre da vidimo šta se događa. Evo ga, vidite, tu smo malo povećali napon i već se malo ljepše razlio zavar. To sve hoće reći da čovjek treba s time igrati se i polako podešavati parametre glede debljine lima i materijala kojeg zavaruje. Sada smo, znači, podigli smo brzinu žice na 13 metara u sekundi da vidimo koja je to razlika i digli smo voltažu na 23,2 volta da vidimo kakav će ispasti taj kutni zavar. Evo sad imamo 13,3 metara brzinu žice i 23 volta, kutni zavar, mješavina plina, argon CO2 8218, ferroline. Evo ga. Žica za zavarivanje, a Skynax 0,8 mm, 5 kg pakiranja. Evo sad ćemo vidjeti kako je to ispalo. Evo vidite koliko je puno ljepše, znači moramo uvijek korigirati parametre i brzinu žice što je proporcionalno sa jakosti struje, isto tako napon, jer ako nemamo dovoljno napona ne može se kutni zavar razliti i onda bude ispupčen ili bude udubljen. Sad radimo vertikalni spoj, kutni vertikalni spoj sa mješavinom plinom 8218. Malo smo promijenili induktivitet koga smo stavili na 3, brzina žice 3,9 metara na sat, metara na sekundu i 15,5 volti. Evo ga, sad ćemo prebaciti, znači mješavine plina prebacujemo, znači crijevo na čisti CO2 da vidimo kako će to ispasti. Sad idemo vertikalno zavarivanje, 2,5 mm debljina lima, čisti CO2, brzina žice 3,9 metara na minutu, 16,5 volti. Induktivitet je na 3, idemo raditi vertikalni kutni zavar.
pogledajte kako je to ispala vertikala, jako dobro, tako vidite da možemo i sa CO2 napraviti jako dobru vertikalu. Sad imamo debljinu lima 2,5 mm, radimo kutno položeno, čisti CO2, uvijek je žica 0,8 puna žica, brzina žice 6,5 metara u minutu, napon 20,5 volti, induktivitet je na četvorci. Evo ga, da malo pokažemo tu. Možete vidjeti kako ima dobro ispravljanje ovo izvor struje, kad u CO2, čistom CO2 ima ovako lijep kvalitetno formiran zavar. Sad ćemo snimati, znači zavarivamo nehrđajući materijal inox, debljina 4 mm, praškom punjena žica bez zaštite plina, znači jako struje, brzina žica 7 metara u minuti, napon 23,3 volta, induktivitet je na 4, ali je, ponavljam, praškom punjena žica bez zaštite plina koja je patentirana. Nešto malo koji je. Evo sad ćemo pogledati kako to je ispalo. Ovo inače je novost na našem tržištu, počelo se prodavati u Hrvatskoj, znači tek prošle godine. Evo ga, sad možete pogledati kako to izgleda, evo ga, pogledajte vi koji je to zavar, jako lijepo ispalo. Sad smo smanjili, znači debljina lima je 1,5 mm, praškom punjena žica bez zaštite plina, materijali nehrđajući čelik inox. Da vidimo kako ispada, polaritet je gorionik je na DC plusu, a kod čelika se stavlja praškom punjena žica kod čeličnih materijala na DC minus. Evo ga, to je sada bilo sa šljakom. Sad čistimo šljaku, jer ova žica ima šljaku normalno. Treba imati malo opasno. S ovim aparatom da, ali puno manje nego s ovim. Da. Evo ga, sad to pogledati. I sad evo, Ivica stavlja sad evo ga žicu, znači u ovoga izvor struje, promijenio je prije polaritet koji je bio na DC plusu, sada je znači na DC minusu gorionik i sad ćemo morati promijeniti kontaktnu provodnicu. Kontaktna provodnica je prije bila 0,8, a sada je žica 0,9, znači moramo promijeniti kontaktnu provodnicu da bi žica mogla izaći van iz gorionika. Ti su se kotači. Kotači su već prije zamijenjeni, jer kotači za punu žicu nisu dobri kao za punjenu žicu, jer punjena žica je iznutra šuplja i unutra se nalazi prašak kao zaštita i ona je mekša i inače bi je puni kotači zdrobili. A sad uvlačimo žicu na hladno, evo ga tu, i stavljamo gore kontaktnu provodnicu 0,9. To je jako jednostavna tehnologija zavarivanja koju svi većinom koriste kod kuće, zbog toga ne treba plina i nemate problem s bocama, s manometrima i možete raditi na otvorenom prostoru bez ikakvih problema. Sad zavarujemo praškom punjenom žicom bez zaštite plina
debljina lima 5 mm, putni spoj u položenoj poziciji, brzina žice je 5 metara u minuti, napon 19 volti. Moramo očistiti zavar, normalno jer zavar ima na sebi šljaku. To je obrnuti postupak od elektrode. Evo ga, pogledajte kako je to lijepo ispalo, fenomenalno. Evo sad pripremamo ploču za vertikalno kutno zavarivanje. Parametri su isti. Evo ga, pogledamo zavar. Praktički nema razlike između vertikalnog i kutnog položenog položaja. Sad ćemo raditi zadnju probu, znači vertikalno zavarivanje praškom punjenom žicom bez zaštite plina. Evo možete pogledati, ovo je znači debljina lima, evo ga, znači 5 mm. Sad ćemo pogledati zračnost. Zračnost je na donjem dijelu je 0, 1 mm, na vrhu je, da vidimo s donje strane, evo ga, sad ćemo s donje strane pogledati kolika je zračnost. Neću da uđe da vidimo šta je ovo. Neću da je, zašto ne možemo ovdje da vidimo malo. A sad ćemo i zavarivati, znači praškom punjenom žicom bez zaštite plina, crni konstrukcioni čelik, žica je 0,9 kao i prije prahom punjena, vertikalni spoj, zračnost u korijenu žljeba je dole je 4 do 5 mm, na vrhu je, spusti malo, na vrhu je cirka 1,5 mm. Sad ćete da vidite kako možemo to raditi u jednom prolazu bez zaustavljanja. Sad heftamo, evo ga. I sad idem ja sad, prvo ćemo snimiti zavar sa strane lica, a kasnije idemo sa strane naličja. Da se vidi kako je kontrola sa stražnje strane. Evo ga, ovo je znači sa korijenske strane zavar. Evo, sa gornje strane pogledajte kako je to lijepo ispalo. Ponovno snimili. Prebacili smo na izvoru struje, smo prebacili za kabel, smo stavili kabel mase i kabel elektrode. I sad ćemo ići zavarivati prvo sa 2,5 mm bazičnom elektrodom. To ćemo čistiti. Vidite, jaka otpada odmah. Idemo sad. Sa 2,5 mm imali smo jako struje 75 ampera, 85 ampera, sad smo uzeli 3,25 i stavljamo jako struje na 115 ampera. Tu smo na panelu, znači vidite, promijenili modalitet šta želimo raditi. U ovom slučaju radimo rel. Imamo TIG, imamo vidite MIG-MAG, imamo dvotakno i četvorotakno, isto tako što se tiče TIG-a, tako da evo ga možemo sad sve to skupa vidjeti kako izgleda. Evo idemo 3,25 sa 115 ampera, bazična elektroda. Sad sam pogledao kako se skida šljaka. Evo ga. Zavar je ok. I sad idemo na četvorku. Evo ga. 160 ampera, 159 ampera. Idemo na četvorku.
preći malo da vidimo koji su parametri. Do 68 ampera, vidite kako je stabilan električni 168-167 ampera, praktički u 1 amperi volt. Malo čistiti.